米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。Sinanutan ko follow着阿米哈拉登的binangan no direng，反省自己的言行。Sarikaka mapulung平安。Malatsay kita amilayap to suar no kawas，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I ulit lima kusafaw at sipang sakatsay tangasa sakatusa at tusir suarsa tapangaw cima ko mamangaay a mitsumul i pangjalay pitaongan iso cima ko mamangaay a maro i pangjalay lutok iso i jiyong uyamutsalay kutlimak umihaklungay to kawas at tamlaw saan 上主啊，谁可进入你的圣殿？谁可居住在你的圣山喜安？就是行为正直，凡事顺从上帝的人。诗篇第15篇第1节到第2节。Sarikakaaw, mitier kita tukawas i, caay ko sa kalemot no urib at cacay. O sualinay ko faludra ita, ami hakalong at umilahchi to suar no kawas ami lemak to maamaan. Ta malanga ayay awatsay ko urip no mita. 信仰不只是使生命蒙福而已，也是在凡事上忠心遵行和实践上帝的教导，使我们的生命成为美好的见证。Mi dolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw, yo miharateng kako to suar no misui, nanay palalan no fangjalay alingo ko faludra ako. Ta umatatulungay i nafaludroan iso ko kalutlemak no mako. 主啊，当我思想你的话语时，愿圣灵提醒我，使我的所言所行合你的心意。Pakani i tatamaan nay angangan no tapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。